Familias, profesores y alumnos hemos tenido que modificar en nuestro funcionamiento en el día a día, tanto en el patio, como en el comedor, como en el autobús, como en las clases, pero a pesar de todos estos inconvenientes, debido a las circunstancias, estamos muy contentos de hacer el esfuerzo y poder estar todos juntos en clase aprendiendo con los amigos en el aula. Desde el colegio hemos puesto todos los medios para reducir las posibilidades de contagio. Gu guraso moduan, guraso gisa, konfidantza eta lasaitasun pilo bat daukagu ikastetxean. Ez daukagu inolako zalantzarik ikastetxeak lan, esfortzu, amorea jarri duela neurriak jartzeko, ez? It's good to see my friends again. Each class has its own space in the playground and the canteen, one for A, one for B, and one for C. So we always keep the 1.5 meter distance. There are also some posters that remind us that we have to wear our mask and wash our hands. Aurrek behar dutena da normalizazioa, pertsonal garapena bai fisiko, bai kognitibo edo bai soziala garatzeko. Bestelan oso zaila izango litzateke, ze naiz eta konfinamentuan lineako irakaskuntza oso ondo funtzionatu, behar dute beren kideekin egotea, patioan egotea, baina ez bakarrik hori baizik eta beren bete beharrak bere berrezarri behar ditugu. Familien aldetik gu beti egon gara informatuta ez bakarrik sesio informatiboen aldetik, baizik eta sare sozialen bidez ere. Normalizazio hori lortu aldugu talde bat bagara, bai familiak eta bai ikastola, eta noski ikasleak, ezta?